voin hi September ni riat ni lai ni ani kan ngai event tlan Myanmar ram lam chan chin thar hian bultan le phot mai tiang kumin February ni khata civil sarkar thu neina hne chu tu sipai te tho puya sum le ral thuam hanga puitu company H2 group of companies le adin tu teja anshek thu United Kingdom Foreign Ministry chuan soin teja hi sipai te minga ral thuam leina tura inrem na siama po a in nam hnoyani ati hemi ma hian UK hi Myanmar sipai sarkar nena inzom na nei mimal le Paul then khatta hrek na alo siam to bok UK Foreign Secretary Dominic Raab chuan hemi chungchanga hian thu chu siamin sipai sarkar chuan Myanmar mi puite a beina chu ti top tumna alalan ti lowani ti in an thopui ramdang te nen sipai sarkar in poisei lo mi puite beya thana atana an man tu ral thom an lang lu dang turin theito pan chuadon ti soi shrek na thar asiam mang hian H2 group le teizate Britain rama an thil nei te chu khoiche theilovin an da a teiza hi an rama lu an khap bok sumdong lian teiza hian sipai ten ral thom an nei theina tura human right na satakin apal zut na po a thlop ani ti in sipai ho tulu tenen inzom na nge tak an nei ani an ti UK hian sipai nena inzom na nei Myanmar Gems Enterprise Myanmar Economic Corporation le Myanmar Economic Holding te po alo hrek to bok July thla khan United States po in sipai sarkara Information Minister Chit Nai Investment Minister Ong Naing U Labor and Immigration Minister Kin Kai le Social Welfare Minister Thet Khin Baka Administrative Council member pathum le an chung te hrek na alo siam to bok ani sipai 10 February ni khata civil sarkar thu neina an hne chu wanga lung oilo na chu mun sang sanga an lalan ti renga nor huai hot zinga mi sang khat somli panga chu sipai te kut tuarin an thi to a mi sang ruk chuang tan tir ani to bok ni in rai group Assistant Association for Political Prisoner chuan atalang September ni sari thole ni khan tangrual sarkar National Unity Government NUG puandan chuan D-Day puantaka Mandalay Township Base University Zirlai Paul som pakwa antel don thu chuan talang Zirlai tharai rual te hian kan thei ang in ral thuam kengin military council te kan beidon ani ti in Mandalay Base University Zirlai huai tu pakhat chuan RFA Ashel tuna hian kanin pe renga thile thau polin kanin huama mi sanga chuang an khung tua mi sang khat chuang an tha tho boka mi pui hian ti tur kan nei ta ti in nimina an puan Zirlai Paul som pokwa zinga hian Yadana Pong University Zirlai in Suikhom Pole Mandalay University Zirlai in Suikhom Pol te baka Ramdang University Zirlai Pol te antel thu don ani mipui ten revolution an neina chunglam thu chuak ngai changa mipui sipai hnena an pui thei dan chisari anjam thu NUG Defense Minister chuan thu chua siamin asoya chung an dan jam te chu chunglam thu ngai chan tur mani sipai pui te chunga rin om tur mani ral thu man lai chu mani nunda anga ngai hlut tur ri rum thila mipui thil an man chuan an man ang huwa rule tur an miman te an ngai sa in tha tur ani lova mun him zo ka en kol tur ani mei chelaka diklo taka seksman tur ani lo ral lak atanga sum silai le thil dang an lak sakte hi sipai ho tulu te ne na list nen pek tur ani ti te ani mipui revolution beitu te hian heng dan jam te hi zom shram turin mipui sipai ho tu hian mo phurna an la don ani ti in an thu chuan atalang nimin thole ni September ni sari chundar som pani borvel khan Sagain Township Kalimeu Town Hall a bom apuaka
vanei thlak takin mihring thi le hliam anom lo sipai lamin silai an ka puana civil mi pakhatin hliam atuar he mi chungchang hi abul vela om howin an soidan chuan bom hi town hall ma apuaka apuan hu reilo te a sipai ho an ron thleng hala an du na lai a silai an ka pu awangin kong kama om mi pakhat an ka fu ani anti town hall ma a bom apuan hu lok hian kalimiao police station bulloka bom apuak le ngal ani kaya township dimosu khua police station chu kaya ni pdf ta chuan bein an lak sak thu ko chung thu puang tu in atalang kaya ni ram chung loi ko dimosu lama Burma sipai le kaya ni sipai chu September ni sari nimin tlai lam khan anin ka pa do po si khua sanpia mel ruka om civilian in chu sipai hoin an bom ka na lama an ka fu awangin a chenwala ni nimin tlai lam khan do po si khua Burma sipai om mun khwar om mek mi zani chuang ta chu kaya ni sipai polin do turin an vapan lia zan lama te po an in bei chon zom thu don ani bok nimin September Jingkhan KNLA Brigade 4 Bay Dowei District Lemula Region Pulo area chunga KNDO le KNLA tangdun chuan Burma sipai an khuai noi chiama Burma sipai lamhian KNLA Brigade 4 control area chunga sipai tam taknen an valu chil wangin KNLA le KNDO battalion pasari tangdun chuan panami kholu dona an lokapta ani Burma sipai lamhi an tam em awangin khochu mi puithen ka chuan khuwa an chua san lomani an in ka tan hun ni chomada som borvel ni in riat ani in ka na a chuan hu hian Burma sipai lamhi motor sumthum chuang nen KNU ramchung thi khi lampanin an kal ve ngala pulo lama hian Burma sipai ho hi motor somli chuang nen an lut ni in khwa mi pakhat chuan a soi hemi chungchang a hian KNU Bay district to puang tu do so palo so win chuan Burma sipai lam hian PDF om na tur a anrin te anjong na salia hai te a in omsil kan ni wangin in kana hi chuak le mai thei din muna kan om mek ti in a soi phe khon region kung suak khwa le pu che kho in kara September ni riat tu kinjing khan PDF in bom mangin Burma sipai motor an beya in kana nasa taka thleng zui ngal ani phe khon khu a Burma sipai motor tlan lut panga ding mek ta chu PDF lamhian thei to pin an lo khoi noya sipai motor panga jinga pakhat chu bom mangin an ti puwa saka ama atlan motor pakhat chuang a sipai ho nen darkar khat chuang anin ka hmalani Burma sipai ho hi ral thuam lian mangin an lo beile thu PDF jinga mi pakhat chuan a soi he in kana hian PDF lam an him veka Burma sipai lam hi thi le liam engemaw zat an omna a chanchin chiang takin an hriat mai thei ri lo thu a hmuna om pakhatin news reporter te hnena a soi khovel chanchin thar ngai nom tak tak te ingai thlak chhun zom zelang Afghanistan a thu nei tu Taliban te chuan sarkar thar an siam tura hruai tu te an ruat fel to khat to ni in an soi Taliban te hian an ram atanga ram dang sipai te an chua fela sarkar thar hi an puang thuai don ti soima se ni engemaw zat hruai tu te hi an ruat fel mai theilo ani ma se nimin khan sarkar hruai tu te hi an ti fel to khat to ni in an soi mula Mohammed Hassan Akhun chu head of state a omin deputy a Mula Baradar Akhun le Mula Abdul Salam te da aniang Afghanistan a thu neina an chanua Taliban ayo te media dor tu ber Zabihullah Mujahideen chu Mula Mohammed Hassan Akhun thu puang tu a ombokang Siraj Zudin Haqqani chu Interior Minister ada in ani hian governor tu te po nominate vek don nia soyani Foreign Ministry chu Mula Amir Khan Mutakhian ain kol thung don ani Israeli sipai te chuan Gaza Strip atanga Israel lama balloon al
an chua le chu chang le tin Gaza Strip-a Hamas military site chu nimin jing khan thlo theina mangin an bei fighter jet mangin Gaza chimlam khan uni sa Hamas rocket manufacturing workshop le military compound chuan kap ti Israel sipai thu chua chuan atalang Hamas military compound an beya hian Israel beina tana tunnel an siamna cement factory po a om ti an soya civil chena bial bullock morts le water treatment site bula om ani anti thotani kha Gaza a Islamic Jihad thlop tu te chuan kongzo in tun hnaya Israel zela tanga tlan chuak Palestinian mi parukan thlopna anlan tira balloon allai engemaza chu Israel ramlama an chua hei hi Israel sipai ta chuan chang le tin Hamas ho mun chu nimin jing khan an beizui ve ngal ani Sri Lanka parliament chuan president Gotabaya Rajapaksa an ramchunga eile in turman khuakir le chebrel tur vena tan state of emergency apuan chu an pompui parliament a state of emergency puan chungchang soihona eptu member ta chuan puang kherlovin essential supply and kona tur hian dan man tura om ni in an soya emergency rule chu man sual thei ani ti in an hial thung ma se president in August ni somthuma emergency alo puan to chu house a hian atlang ta tho ani emergency law waya hian thu nei tu ta chuan waran nei kherlovin mi an threng theia an thil nei te po lak sakin an in le chevel po an nam sak thei dona dan man lai then khat po thei ti top lai lokin thu pek thar an ti chuak thei bokang heng thu pek ti chua tu te chu thu boi siam sak thei an ni don lo bok ani hetianga thu nei na sang tak pek ani wang hian ep tu lam chuan an man sual a lo om thuan soi ma se rural lai party member ta chuan kong dang thlan tur an nei lo wangin emergency hi puan mai angaya he dan hi sarkaren ep tu te lam beina tan man atum lo ti an soi ani Reliance Industries chairman Mukesh Ambani hausakna chuan US dollar tu le ding on za atling trep ta US 100 billion club apo alut thwai arin om Bloomberg Billions Index data atanga lan dan chuan Mukesh Ambani hausakna hi ni sarit chung lakin US dollar tu le ding on point pariat lai na pung mana thangma salama kha chuan Ambani hian tu le ding on somriat point pasari vel nei anga chuta nia ni kumlama pheika chuan tu le ding on somsari pakwa point pakwa vel nei anga chuta ni tuna hian tu le ding on somkwa pani point paruk vel zet nei tonga chu ni in khovela mi hausalis song pani na ani mek Ambani hausak zong hi khovela mi hausaton to zangarwal hausak zong atanga 1.1% vel niin anta langbok Reliance share nasa taka apuna wangin Mukesh Ambani hausakna hi punga kumsomruk palimi sumdong lian hi tuna hian Asia rama pahau sabber ani meka mithiam ta chu dan chuan hun reilo te nuwa US dollar tu le ding on za ani tlingwat don ani Mukesh Ambani hi biak that mai chi ni aro khom tu ate min handa sela Mizoram zone al chuan kan chhor tangkai view mai the ni ngole view ata hne nangen na hanse ve leila kan channel minla subscribe saklo inom chuan subscribe ti kha milo me sakve ngei turin kanan ngen chuwa tin kan video upload tharte in lo mu zung zel theina turin notification bell kha metula ola inda don ya